Kanti ke labantu basensubane bakhala kakhulu ngekuthi umnikati weliplazi lasalithengile inyalo ungumuntu lekubona litheka ukuthi akasacabangela isive ubulala imfuyo yesive kwagcina ke ubese ubulala nemuntu lekubona litheka ukuthi bekade naye athi hambela eceleni kwaleli plazi lomhla ke bakuthusele bagana bavele bawutheleka khona eplazini bathi bayacela ukuthi lona wekunena vele abhekane nengalo yemithetho swakhanjile ke namaphoyisa sakhona sicocisene labanye labasibekele kanjena lokususa phansi emakhaya kakhulu kulamalanga njengoba namhla ngathi sihlangane singaka ngeyinombolo zethu nangomlingi bethu ukuthi ke siswele umfowethu oduduliwe khona lapha kodwa manje ekulimaleni kwakhe akekho noboshiwe yiko nje ngathi siyasukuma ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi kube khona umuntu odubula umuntu abulala umuntu kodwa mase siyadonsa insolweni siyalandela ekudubulelekeni kwakhe kuyakhomba ukuthi umuntu walandwe ekhaya ngokuthi ke kwakukhona mhlawumbe abampimpile ukusolakala ukuthi ngabe nguye kuyeswakala ke futhi ukuthi khona nabanye abathenjiswa imali ukuthi ongaba nosolutho bani ongabe wenza umonakalo ofana lo okuqala kubizwe besiye edibhini lapha kwaba khona umfana wakanhleko lo hamba buye edibhini akalela inkomo agudla ucinga hamba nenja yakhe bangaphakathi badubula inja yakhe ngaphandle okwesibili ingane zethu zifunda phakathi esikoleni lapha esikoleni kufakwe igesi sonke lesikolo zihamba ehangeni lapha phakathi esikoleni lapha ehangeni kunagesi okwesithathu wena ungumzali awunalo ilungelo lokungena uye kubona umntana wakho lapha esikoleni lokho kusizwisa ubhlungu kakhulu ngina ngibe kungibhuti wami loshonile ushone kabuhlungu esibhuku ushiye abantwana bakhe laba se-South Africa ushiye umfana loliswane lonenyanga yinye lesingamati ukuthi nyalo sitamondlangani sitamnikani sitamphani umfati wakhe beyasesemncane bekahlala naye manje bekahamba ayobeletha ahamba athi utawubuya kuye ekhaya akasabuyanga kuye sobuya sevele sesimfake endlini yakhe egcina lokulibhokisi singadi ukuthi sitamthini sitamnikani labantu bakhe basebancane kude umntwana wakhe lokhulile kanti ke nelunga leParliament lichazile ukuthi lona wekunene kubhekekile ukuthi kube nelibandla lisuka khona lapha yena enkundleni liyomcela lo mnene ukuthi akavele phela tova tikhalite isive kusithini kulandela sinamhla walile kuphumela ngaphandle bathi ke lokunye lokwentekile lapha ngoba sokufake lo gas kanti kunana sikolo la ngekhathi ngisona sikhalo lesikhulu kulesive ukuthi kunabantwana abancane bo 7 bo 6 years kanje ngoba wathi umntwana ungena na 6 basuka lena lendlela le avalwa lebe bajubela kuyo seyakhiwa ivulwa ngesikhathi sokuthi umntwana uma ngabe angakafiki ngalesikhathi kushothi ngeke asaya kofunza kwesibili mangabasheshe washayisa esikolweni uyohlala lapha linze kuthi kufike lesikhathi sokuthi batomvulela lapha siyakhala ke lesive sithi kungenani phela ngabe kumane kwathathwa isikolo sakhiwa ngaphandle sangabi la ngekhathi kulabo gesi kubantwana labancane kwenta nokwenta futhi kuyi primary ngqono nokube sey high school kubantwana lesebaqale kubheka emehlweni lokho ngikona lokusilonza kakhulu edinza bente channel nsubane justice wakadlamini na Gary Carlos sisensubane kalovumisa